Sarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Kumusta ang tirik na? Okay akon. Kaya't kon ti agawid. Diyak kaya't ti agbayag di ti ospital. Urayan talangan ti baga ti doktor mo. Surutan ta ti anyaman nga ibilin na. Taparay ti pagsayatan dayta. Pasensya kan kanya ka. Nagado ko mati mabalin mo nga aramidan. Gambambantayan na kundi ti ospital. Anya ka kati? Saan man natila pang pananutem? Gabriel, Napatag ka unay kanya. Ayayatan ka. Isa pakaragsakak nga raw ti panangasikasok kan ka. Sofia. Gabriel, insagana kong dagiti kawas mo para iti sasarat mo iti opisinam. Anya ka kadi? Saan na masapol nga aramidom dayta? Takabailak nga asikaswan ti bagik. Amumat ang makapadakas kang katiagbanog. Kabailakmat, kan maysa, saan anadagsan day tang aramidan. Insaganak laang mat dagiti kawas mo? Diyak ngamin kaya't amarik na nga inutilak. Ngawan serserbik. Nagkunangawan sirsirbim. Sika talaga. Tila pang pananutam. Kinunakmaten, napatag kaunay kanyak. Isuadi mo kumapampananuten nga awan ti sirsirbim. Agyaman na kiti kinasaya at mga asawa, Gabriel. Nariknak ti kinapatag ko kan ka. Ba nag-adyak pulos narik na iti... Ala, sana na kumpormi na litan ti pampananutem. Diyak kaya't nagpanunot ka iti makapasakit lang itirik niya. Gabriel, Alala, agtugaw kakit dilitan, tasya kundi mangidasar iti pamigatanda. bayamon, tati babaunan ti mga ramid iti dayta. Agrobot kakit din, tas umrag ka pa'y iti opisinam. Nasa papaymat, isungad daw pa iti gundaway ko amang i-prepare iti breakfast, ha? Mami, umay ka din ni Daddy ita? Isumat ti kunana anak ko. Anya nga oras nga umay? Miss ko na yan ni Daddy. Basta orahin ta anak. Awan ti eksakto nga oras ng imbaga na iti umay na. Ang mga no saan man na matuloy nga umay? Mabang gusto man ng tinluto ka meriendana na sumangpet. Anak, Sapay, sinursuro ka talaga tagbig, Mami. Naglain ka kami ng mangisuro. ha? Ha? Mami, tilugan lagi din ni Daddy tinagsardang iti batog. Yehey! Andan ni Daddy! Oo, aginayad ka Ryan. Amang ano may tiklub ka anak ko. Daddy! Oops!
Nagdagsanan ti prinsipe Nagbit adi makkel. Oray tay strong kamat daddy. Kabalan naklatabag katen nga oray big buya kon. Saan mo nga minabibiitan ti dumakkel tapno sa anak mo't amabiit alumakay, ket mabagkat kalatta. I miss you so much daddy. I miss you so much to, anak ko. Api ngay talamanan ngay may ka. Inaldaw akailiw ka nga rakupen ken makita. Inal daw ngamin nga umay ka dito'y balay Uno saan? Agyan ka dito yan. Kwa, Gabriel, Ryan, umunag kayon. ay ayaban natan ni mamim. Sumragta na nak. Kuma, kanayon tayong magsasango ang mga nakastoy. Ryan, anak ko. Anak ko, Daddy, mabalin ka da kargam tipinggan ko iti kanak. ay, wala, day talaga yam. Mabit lang karga aktipinggan mo. At day ta. Thank you, Daddy. Aywan, siyak din ang aramid iti dessert tayo ita. Agpaiso? Kabalamon ti agaramid iti dessert asiksi ka? Tinulungan nak ni Mami ang nag-bake, Daddy. Kasta? Sigurado anay mas ti dessert nga naramid mo. Taday ta ti paglayngan ni mamim nga aramiden. Naimas ti luto ni Mami. Amin alutun na, naimas. Sika talaga. Ubingan ka pailaang ngam amuna ko napasablugan. Agpay sumot ngamin, Mami. Unmat ngamin, Bella. Sana pa sa blog ni Ryan dayta, tatalagaan na laing kang agluto. Alawanan, mangantay yung harudan. Lumami isang timakan. Okay, mangantay nga rin. And they live happily ever after. Ay. Anya, nagustuhan ka dimot lang ti binasak para kang ka? Daddy, nagmayat tagdangan mo si katagi basbasa. Nagmayat ko na nga magsasarunumot ng tisuyab mo. Makaturturog kan sa amat Daddy, makaturturog ako. Hagkapay sige anak, hag mo pa ni daddy. Bayat ti panagdayeng ko tapno may mas mo ti maturog, ha? Sige, Daddy. Hagka, tapno mariknak no bumangon ka. Ang mga numaringa, katawan ka man ni ti abay ko. Sige anak, ara ko pa naglata. Nakain-inosente ti anak ko. Kasla madardar ti pusok. Bayat ti panang mat-mat-mat ko iti pan naturog na. Anak, pagawanan na kadagiti pagkurkurangak kang ka. Pagkawanan na, no kanayon nga awanak iti sidong mo. Pagkawanan na, natunggal makariing ka, nga awanak iti away mo. Nagsakit.
para kanyak ti sitwasyon. Amok, asikat at adang apektado. Gapoy tinaramid ko. Sabay ko ma. Tamawatan nakto iti panagdakkel mo. Kaya't kumana ka na yun nga adda iti sibay mo. Ngam, gundaway mati kalaban ko, anak. Sige, anak ko. Umanaw manan ni Daddy. Bye, anak ko. Agpakadakon, Bella. Sige. Pasensyakan. No si kamin tinang ibaklay iti responsibilidad iti anak ta. Pasensyakan kadagiti pagkurkurangak. Amok akurang ti panagkidaw ko iti pasensya kadagiti amin na nagkurangak. Kan nagbasulakan ka. Ulit-ulitak ti agyaman. Kapiti kinaman nakaawat mo. Di mo impaidam ti anak tayo ti laksid, ti panangalilaw ko kan ka. Ara-aramidag ti amin para iti anak ta Gabriel. Uray umukuok asakit ti marikrikta. Akatukad ti tunggal ka nito makitkita ka. Bella. Ngamam mo. Amok man agasapulan na ka ti anak ta. Kasapulan na ti presensyam. Tiyak mo't mabalin nga ipaidam ti kuntaway a makita. Kan makadan na ka iti oray a pagbitla. Pakawanan na, Bella. Ning kaabil kayo nga aginay tinariko ta sitwasyon. Kanayon nga kidawa kiti pamakawan ken ka. Nupay saan na mabaliwan ti taray ti amin. Nga uray mamin ano pa iti panagkidaw ko iti pamakawan. Kas iti nakunak. Aramidag ti amin para iti anak ta. Nawaya ka nga umay ditoy. Gapuman lang kan kuana. Bella. Sige. Mapankan. Kaya't konti matulog. Amok nor urayan na kan. Ni Sofia. Sige. Apay nga itala si mangpet ka. Apay anak karingkan kat parpangon pa'y laeng. Iturog mo pa'y. Diyak nakaturturog anang ururay kan ka. Nagkapom ngamin. Kwa. Imbagak matangkan ka, amaladawak nga gawid. Saan ka di? Gabriel. Aday na si Kasok may papaniti business. Kaduak ti may sa business partner ko. Gabriel. Sige, maturog ka pa'y.
Ryan, apay nagsangsangit ka, anak. Kasano? Nakaringak man ang nyawan ni Daddy ti abay ko. Anak ko. Abay nga minaganayan na pumampanaw ni Daddy. Abay nga minasanyag yan dito'y balay. Kaya't mo ka din timangan? Nagluto ako iti paborito na breakfast. Manjak! Ni Daddy ti kayat ko! Mapantay tayan ni Daddy! Mami! Anak ko. Pasensya ka na saan ang mabalin ang mapanta iti ayan ni Daddy. Apay nga min, Mami! Maawatan to itong tumakil ka, anak ko. Basta sana mabalin ang mapanta iti ayan na. Saan na taga di alam ni Daddy? Isuwa ka na yun ang pampanawan na ta! Anak ko. Mami! Love na ka ni Daddy, anak. Ipatpatag na kaunay-unay. Apay nga rin takanayan na pumalaw. Apay atong kalpaturugan na. Kadya kong maringan ni Dagsapa. Apay, Mami! Anak ko. Nagadun ti saludsod ti anak ko ajak kabaulan na sungbatan tatang. Ay, Diya ko na mo ti aramida. Tunggalag damag. Kapuy ti sitwasyon mi. diyaga mo ti sawa kanak ko. Basta ti makunak, agbalin kalataan nasayaat nga ina iti anak mo. Tatang, Tunggal makikita ti sitwasyon nyo iti apo ko. May palagip mat kanya ti napalabas. Iso na lahing ta nagduma a sitwasyon. tatang. Basta, agbalin ka lang anatibker, anak ko. Amo ka kabailam ti amin? Ipagpagapumanlaeng iti anak mo. Ikagkagumag mo tatang. Iso na lang tadyak amo ti aramida kitay. Tadyak mapasardeng agsangsangit ti anak ko. Naimbag nga ron, tana iturog nan. Ryan, bumangon ka na anak ko. Itay pa nakaturog ka. Malaman. Ha? Ryan? Anyat mapaspasamagkan ka. Ha? Nagbara ka anak ko. Ayat ko ti mapanitayan ni Daddy. Mapantan, Mami. Ryan, anak, saan na mabalin? Daddy. Daddy. Anak ko. Mabit lang, ha? Mabit lang. Punasan ka itinalamis adanom. Tapno bumabati guri-gur mo.
Nasaya at mata nasapa ka nagawid ita, Gabriel. Nalpas ko nga minanasapa dagiti trabaho ko di opisina. No kasta, solo ka itan, Gabriel. O na, awan mo tantiam mo kasabali papanak. Mabitlaan ta kita at tumawawag, ha? Sige, tainak mo't isagana ti pangrabyanta. Kaya't ko asyak ti mangisagana, ta espesyal para ken ka. Ala, sungbatan mo ti awag mo. Okay. Anya ti mapaspasamak, Bella. Apay nakahawag ka. Amok ngamin nga dasana na sayata na pasamak. Tasan ka nga umawag no saan nga importante. Gabriel, adda kami ita diti ospital. Anya, Saan mi ang mapababakin ni tatang tigurigor ni Ryan? Iso nga inyag min dito ospital. Si kalata na kanayon ti awagan na. Iso adya kun amo ti aramida. Kapilitan nga inawagan ka. sige. Ibagam sa din ng ospital tayo nyo. Umayak adagos dita. Rumarak, Bates. Ha? Kunak man no awanan ti aramidam. Iso ang nasapa ka nagawid. Ang kwa, adda saraka ka kliyente. Itakano ti available time na. Ustumat nga awan ti aramida iso rumarak langan. Sayang mat nag-back out ti kliyente. Sayang. Sapay nang isagana iti paboritom. Kunak no makasango ka itan nga ag-dinner. Pasensya ka na talaga, ha? Sige nga ron. Mapan ka ni ti meeting mo. Sayang mat ngagpaiso na back out. Dayjayan ti kotse ni Gabriela. Sabali at talaga ti agparparik na kanyak. Sabali at talaga ti madmadlaw ko kankwana. Dakkel ti panagtalag ko kan ni Gabriela. Ngam sabali ti marikrik na. Siya kun ti mangmaneho iti kotse. Surutak ni Gabriela. Sabay uman, tadi na madlaw ti panang sursurot ko kankwana. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Ospital tinagsardangan na. Kunak man no da meeting na. Ha, dayjayan, nagdardara sa simra kiti ospital. Surutak ni Gabriel dita ospital. No kabagyan na ti adda dita. Apay adin impakta ka mo kanyak. Pasensya ka no inawagan ka, Gabriel. Diyak ngaminan amo ti aramida. Si kalatan ti sang kaawag ni Ryan. Awan na yaman na. Kumusta ni Ryan? Si Marantan, ita imbagakan kwa nang umay ka ditoy. Katurturog na laang. Nakakasimot ti anak ta. Amang ano ti Dr. Daytan. Umunag! Gabriel? Sofia?
Dagiti Proverbio Kapitulo 10 iti bersikulo may kasyam. Sika ti agplano ngem ti Apo ti mangiturong kadagiti aramid mo. Pagsarmingan. Padaanan ti maudi a paset, ti pakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin.